Pismo moja hrli tamo i anđela moje dom u krilo se spust. Ono su pozadini sredine topovske jedinice koja čisti prostor. Inače, domet ovih topova je 27 km. Isto je tako javljeno da je sastav pao. Sad je tačno 12 časova i 20 minuta. Ovo je crkva u centru mesta, Ćilipi pre aerodroma na putu ka Dubrovniku. Ovdje su bili žestoki okršaji. Tu su Tuđmanovi bojovnici bili zauzeli svoja mesta odakle su pucali na Jugoslavensku narodnu armiju. Sada je ovaj prostor čist, ali je i razrušen do temelja. Kao što vidite, ispalili smo preko 600 projektila, te raketa, te mina i tako dalje. Ja mislim da smo to neutralisali, a sad idemo pešadijom. Molim, sad smo čuli na radio vašoj stanici da govore arapski. Kako je to moguće? Evo ovako, moguće, mi njihovu frekvenciju smo u potpunosti uhvatili, to su Kurdi. Mi sad njihov razgovor ne možemo znati, nemamo prevodioca, ali kao što vidite, ispod Cavtata oni održavaju uglavnom odbranu tu. Njihova odbrana je vrlo slaba. Mi njihove frekvencije vatamo, ali kao što vidite da ne znamo šta pričaju.